Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Qala ba'du sholihin asabani waj'un syadidun fi ra'si. Berkata sebahagian orang solih, suatu ketika saya mengalami sakit kepala yang sangat berat. Fara'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallama fil manam. Fawada'a yadahu ala ra'si waqal. Pada suatu malam saya bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangannya yang mulia di atas kepalaku dan beliau membaca doa ini. Bismillahi rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah. Fawattu amri ilallah, masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, istaksiru min hazihil kalimat, fa inna fiha shifaun min kulli da, wa farjan min kulli qarb, wa nasran alal a'da. Banyak-banyaklah membaca kalimat-kalimat ini, karena banyak membaca kalimat ini bisa menjadi obat segala macam penyakit, menjadi jalan keluar daripada segala persoalan kehidupan yang berat, dan memberikan pertolongan ketika berhadapan dengan musuh. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.